Te ko beli pihak ni ka English Khasi Hindi kelas tam ta kasngi la ya dan biang arngut te kalong ke ka pa sotanat bani kren lang bat phi baro ki ba chat page ni ka video mo ta hang ni ngini kren yi ki kentin ki bong wala hakano kano kar kom ni pendan kam ni kentin wala da ki Hindi mo te thrai bun preng jong phi ba itu yu ai deng to MBA chai wala mo hakta kom phi chai wala de way nong di sha kata komma tela de kyong the person who deals in medicine the English the Khasi unong di dawai the Hindi kyong gumna dawai wala tela de kyong a person who deals in fruits in English the person who deals in fruits the Khasi unong di so the Hindi pat kyong gumna phal wala hakata communicating wala phal kamut so wala kamut unong di so shumul la dikyong bookseller the English unong di kot the Khasi the Hindi kyong gumna kitab wala hakata kor kommo kitab wala dut wala unong di dut kyong dut wala tharai bun prenyo pibitep unong di jan kyong kapre wala mo hakata kor kom ngin ai ru de kanuksa bapin sotho mo tadem nata shumul la dikyong uni udei na po Shillong kyong kumno Shillong wala Jowai wala Delhi wala hakata kor kom mo ita kintin wala hakata kor kom te shumud hakajakaban de Khasi yong udei na Shangpung udei na Jowai kyong kumno Shangpung wala Jowai wala hakata kor kom dera shumud belong to a village udei na nong kendong the Hindi pat kyong kumno gaon wala he belongs to city mo he belong to town ei na po ni nongsor la ne de Hindi kyong shahar wala hakata ko kom la de kyong utrayeng la ne house owner the English utrayeng de Khasi de Hindi pat kyong no deng makan wala kayeng ka dei makan wala pat ude utrayeng de utrayeng hakata la de kyong pat shumut speaker la ne de Khasi nongkren de Hindi kyong kumna bolne wala speaker unongkren bolne wala singer pat unong ruai de Hindi kyong kumna gane wala ai sedeng tam shumut la de kyong seller la ne unong di jingdi de Hindi kyong बेचने वाला shumula de kyong dancer the English नाचने chat the Khasi the Hindi kyong gumna नाचने wala hakta ko mo tengin pe katu kan ni ki sentence hangni pitang ba ki nong pe kin sothu shisho tela de kyong I was about to go ngalamut ban le the Hindi kyong मैं जाने वाला pe जाने वाला mo jane wala tha me jane wala tha hakata I was about to go ngalamut ban le me jane wala tha tele dikyong I was about to eat ngalamut ban bam me khane wala tha hakata ko komong ipendan kami ta kentin wala me khana wala me khane wala tha ngalamut ban bam lene ngalamut ban le me jane wala tha Demnata kyong I was about to sleep me सोने वाला था I was about to sleep ngamut banthia no me सोने वाला था te shushu la dengi ya khman hangni kyong gumno I was about to come ngalamut hi banwan me आने वाला था hakata guru kop mo itai wala te wood tangbun ki example ki bangin ai phi khmat ko ing kwa bani tu phi nangni khmat ngin prepare ba guru kom ngin yai de daga jingi thu kanal ne daga jingkali to sumut phi kali nga jubab sumut phi ban nga ngi kandu umta da hagur kom ma phi ru phinong pe phin sothu ba hanrei ka pamanta ka bodon kam tam ka dei ba phin sothu swai kentin ken haganu gur kom ngi panan kam da phila sothu ye ki kentin ba pher haganu gur kom ngi panan kam ki long to le ngi kren daga conversation ru harngot kamut phila sothu ting kumti dapat etar loga kamu bingile ngi kren loga kam sothu ba mo tele de kyong good one ka babha the Hindi kyong no अच्छा वाला big one
Bada wala. Small one. Barit. Chota wala. Ladiki ong long one. Kabajrong. Lamba wala. Aku kata aku pama. Tersebut ladiki ong upstairs. Lani shajrong. Dah Hindi ki ong gumna. Upar wala. Lani shapo. Lani downstairs. Niche wala. Dah Hindi ki ong niche wala. Ladiki ong outside shabar. Belong to outside. Lani kabadai shabar ki ong gumna. Bahar wala. Kabadai shapo ki ong gumna. Andar wala. Bahar wala shabar. Andar wala sha. Bahar gamut shabar, under gamut apa, upar gamut shajram, niche gamut shapo. Kumno ngi nang Hindi pet kumtang le ngi khasi ong shabar, de Hindi ki ong bahar. Pi kalong kala seriam tangda. Bahar. Bahar. Te shmut kumangi ke jingli ong, do you have a cloth from Japan? Do you have a clothes from Japan? Pidan am kajan kabana Japan, de Hindi ki ong kumno. क्या आपके पास जापान वाला कपड़ा है? क्या आपके पास कपड़ा वाला जापान है? जापान वाला कपड़ा है। जापान वाला कपड़ा है। देन ताकि do you have a watch from Japan? क्या आपके पास जापान वाला घड़ी है? Watch लने कबाजे फिडन कबाजे न बजप The English kong, do you have a watch from Japan? The Khasi ki ong pidan ne am kabaje kabana Japan. The Hindi pat ki ong kya आपके पास जापान वाली घड़ी है? घड़ी. Kyong gumno rich man have large house. Rich man have large house. Kibriu spa किडन कयेंग कबाहे पैसे वाले आदमी के पास बड़े मकान होते हैं पैसे वाले आदमी के पास बड़े मकान होते हैं पैसे वाले आदमी तो बड़े मकान होते हैं ना पैसे वाला आदमी तो बड़े मकान होते हैं पैसे वाले आदमी बड़े उसपा बड़े मकान निकलिए बड़े मकान होते हैं उड़ान में शुमत को मांगने की ओंग some people living in town are lazy कत्तो करने की ब्रियो की बशोंग हासौर की जाइतो उड़ान प्रेंग जो भी की बशोंग हासौर बजाइतो करना मगा क्यों कुम्नो शहर में रहने वाले कुछ आदमी आलसी होते हैं शहर को मत सौर इला जन वन का जो इमा का सौर शहर वाले आदमी शहर में रहने वाले की शहर में रहने वाले कुछ आदमी कुछ कौन रबरो कुछ some people कत्तो करने की ब्रियो की बशोंग सौर की जाइतो please करने की the man wearing a cap is the owner of the house ये का cap की ओंगुम ना उताय ब्रियो बफोंग टुपिया उदे उतराय करने का येंग द हिंदी की ओंगुम ना वो टुपिया वाला आदमी इस घर का मकान मालिक है मकान वाले हैं वो टुपिया वाला आदमी इस घर का मकान वाले हैं तागर कम कलों जिन्होंने कंपनी शुद्ध मालिक मो कि आई बेच वाले गमुट लास्टो हजिंग शाह का हिंदी बन करन कनम तंग वाला दिंगी हिकाय पलट कुमनी रुन बेन दे कबर डन काम गिदे बन सुथु कंतीन दे ते तोम ले हंगने की ओंग kam cencar ban pada mada shu batai gumne ong tede baki bakendo daka kam min enta ले रगा काम ते काम कुंभा फिपेट फिल्म हिंदी लोंग फिर सुथु बाहर फिपेट फिल्म हिंदी हंड्रे बन करन पत फिहप मलियन ही बन करन पैक के संतन करियन में समुद को मने की ओंग bring 1 kg of sugar from nearby shop bring 1 kg of sugar from nearby shop 1 किलो का चीनी न को दुकान का बा शजन द हिंदी की ओंग सामने वाली दुकान से 1 किलो चीनी लाओ सामने वाले दुकान कने के सामने का मोट हजान सामने वाले दुकान कने के दुकान का पतन हजान म वन राख चीनी किलो 1 किलो चीनी लाओ
Shumul lad kyong village people are good. Brio bashong uban nong kandong kilong ki babha. The Hindi kyong gumne gaon. Gaon wale look. Lani gaon wale. Oh dalaong wale mdat kam look yura. Gaon wale अच्छे होते हैं गाँव वाले .com से बनाऊँ गाँव वाले लोग गाँव वाले अच्छे होते हैं गाँव वाले अच्छे होते हैं लड़की शुमुद I was about to do this work ngamut bantre no एकने का काम अंगुनो मैं ये काम करने वाले था रडिशनल करने वाले थी तंगवा कथा बत कशोंग हकन थे इशनरंग मैं ये काम करने वाला था मगर आपने डिस्टर्ब किया मेरे को it डिस्टर्ब छभी मनता देखरन हिंदी लॉन्ग तक मिक्स पर इंग्लिश में ले हकता कर को म हिंलिश बगियों हिंलिश ताही कुबले शिबोन हकनी को वीडियो तेंगिन दंग पन भाषु शो नेक्स्ट वीडियो के पमता वॉट सॉन्ग ए ततांग ताही कुबले शिबोन बाय बाय